emefeni ke yena-ke lo mhlaba lo ngumuntu lizwi laNkulunkulu leliwele emefeni kuye lithi yimicabango yalelizwe nemnako yalelizwe. Asize uNkulunkulu bazalwane, ngoba sinenhloso yokuzolalela ilizwi laNkulunkulu. Lolo kuphazamisako-ke qaphela ukuthi ungaphazamiseki, ngoba ukhona lofisa ukuthi nje lolo umsebenzi owenzile kusikhathi sakho ugeza ukugcoka impahla zakho hayi ngekuza lomunye wathi ushaya umntwaneni wakhe ngeke niye, ngoba ngamthi awumntanami akukuhle phela futhi ngesikhathi sokushumayela wena sawubhizi uya WhatsApp wenza lokwana lokho awenzelani phela mntanami. Bakaphuma la ngaphandle wathi lo mntwana ungenyanyisile nje futhi ushaya umntwaneni wakhe ngeke niye, ngoba ngamthi ngiyakha kanti akwafeki. Lizwi laNkulunkulu ke bazalwane, naloko nje ngingakwenza ukuthi uyabona WhatsApp uyazi enkantolo ucingo uyalifaka. Nguphi lokukhulu uNkulunkulu enkantolo, kodwa uphanda labanye uyaphuma nami angazi ukuthi uNkulunkulu lokuhlonipheka koNkulunkulu kubangelwa yini. uNkulunkulu angahlonipheka enkantolo, ucingo liqala ukukhala kocingo nolawo komntamo baka bangi-charge 20 rand, kodwa mina ngangifaka imoto phela ngoba nakhona kufanele wazi ukuthi imoto awuyifaki uyiflathelise umphakathi, uyibuyise emphakathi. Izindlela zakhona nakhona bamhlawulisa 20 rand, lo munye uzalwane bamhlawulisa 20 rand. Kwakhala lucingo alukhali lapha endlini lamhlanga kwagazi, ngoba liphoyisa luqhamuka le enkantolo uyazi nokuthi lucingo yinto ephazamisayo. Asasi-ke bazalwane-ke ngizawubona nje ngizawubona lezinye nendaba nesikhathi lesibalulekile ababedaba lifu laNkulunkulu. Amen. Asifunde sikhona isidingo enkosi sokufunda lifu laNkulunkulu. Incwadi yabaseRoma sahluko 12 verse 1 kuphela. Lithi leli verse wazakala ngicela lolukhumbulako asho lithi leli verse kwabaseRoma sahluko 12 verse 1. Uyazi baba phethi mina ngibona ukuthi ukuze isidingo sokuvula amabhayibheli ngoba leli verse nje liverse lijayelekile. Ubani bazalwane awulisho emakela amasuku leli verse leli kumaseRoma sahluko 12 verse 1 kuphela. Awulishaya awulisho make egamete ulishile lo umnikelo lo philako umnikelo lo njani ube ngumnikelo lo mzimba ube ngumnikelo lo ubili ucothoma wezani lemizimba yenu awubazalwane leli verse silifunde kabi awasilifunde lifundeni phela abazalwane leli verse vele livesi kulula ngale ndlela eliphindaphindeke ngayo bengithi kulula nje kulisho kuthathu lokhu kuleli verse lokukhulunywa imizimba yethu. Yayibona ukhulunywa ngale mitimba yethu ukuthi ayibe umnikelo
uNkulunkulu. Fundani phela bazalwane. Oh, usasebetholile. Ngakho-ke bazalwane, njengoba uNkulunkulu abe nesihawu esikhulu kangaka kithi, ngiyanicela ngithi nikelani imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilayo, nalongcwele, nalowemukeleka kuNkulunkulu. Leyo-ke ngiyona nkonzo yenu sibili. Sibonge. Kuyadinga kufanele ukubonga namuhla lehlangosi ngesikhathi lesifanele ukuthi abantu bonke wena ukhuluma ukubekana esisiteji okufa. Siyabonga babelivi lapho siyayibukela ngekholwa egameni likaJesu. Khulumisana ngempilo tethu ngalo uNkulunkulu ongcwele. Sesiyavula babethu inhliziyo tethu. Siyavula ngosikhulumo tethu sivulela wena uNkulunkulu. Kube kusuke konke nabo uNkulunkulu lesicabanga bona kuletayela babe. Ususe babethu empilweni tethu egameni likaJesu Kristu. Bese udala lokungekho bekhona ngalo empilweni tethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Uthi babethu abalehlukanise. uNkulunkulu ongcwele wathi liyinkemba lekhalipha nhlangothi lonkhana. Yenta njalo lapho esikhathi empilweni tethu ngongcwele ngegama likaJesu Kristu. Ucela nabo lo basket wena. Bazalwane lapha kuthiwa asinikele uNkulunkulu. Ngicela siyinaba indaba. Lokho kwanikelwa nguBrenda angisho. Wathi siyafaka imali uma sinikele. Faka imali. Lokho nje ngumnikelo. Nange nami uzoBrenda anihambela lapho bazalwane. Lokho basiqhamulela ngamthengela bona. Sengiyacela ukuthi kumele ninginike. Akazayo. Leni phela lento angayihambeli ngoba isekhona. Nisho ukuthi ayidingi. Wayindike. Ngeke ngayilapha. Ngeke ngayilapha. Le wanikela. Kodwa lo mnikelo lona bazalwane. Uma nje lapha ngingafaka ngifaka ungala indomnikelo nami ngobe ngumnikelo ngifakele nje bobani namagwayi nama bo Lexington nabo ba Lex isikeva sini wabasema wasibona yey ngifaka bosikeva singabe ngiyathengisa phela ngiyathengisa hlabeni nasikeva sini ilomye magama magwayi maneni nabanye bangafika ngoba sengihlalise hlabeni kabi uyabona ngoba into lesemehlele kuseni singala lesikhomba abazalwane ngeke sala lena akuphili uyabona noma kungumnikelo kodwa akuphili ngaphandle kokuthi umnikazi wabo akulwele uma bangakulwela akathi hey njenga uBeshazani uyabona lithi iBhayibheli wathatha into lenikelo uNkulunkulu lamakhaphu uyabona wathela tshwala wanatha wanika abafazi bakhe wathi ke uNkulunkulu ngenxa yalesenzo sakho umbuso wakho sengakwemuka umbuso awungihloniphi into lenikelwe kimi ngoba ngiyama uhloniphi wayihlonipha abantu ehamba wamshaya kuNkulunkulu kodwa nje lapha bazalwane kukhulunywa ngemnikelo lomuntu ukuthi nibe ngumnikelo lophilayo. Niyabona bazalwane umnikelo lophilayo uma ngikunika into ngoba uyaphila uyabona uzathi hayi lokho akusiko kwala. Niyabona bazalwane nawo umnikelo lesamini sewukhona umnikelo ngeke nikuyisele kulaba
umnikelo bazalwane, yabona umnikelo lophila, nibe ngumnikelo lophilayo. Ngoba phela umuntu akabe ngumnikelo kodwa lophilako phela, ngoba siyaphila nginikele kuNkulunkulu. Kuzawuthi uma kufuna kwenziwa into uNkulunkulu angayifuni, uNkulunkulu lengayinikela kuye lowo akafuni. Likhona iculo lelithi intando lemnandi ngeyakho, sengilandela intando yakhe ke mina. Leni ngobe ngayinikela mina kuye. Okay ke bazalwane, ngicela futhi ubekisa na. Malini bazalwane? Malini ke? Shumla bampondo le. Yabona. 20 rand. 20 malangeni. Okay. Ngithi ke bazalwane ngiyanikela ngeshumi lampondo yabona. Ngiyanikela namuhla, nginikela ngeshumi lampondo na bazalwane. Yabona. Ngizonikela mali. Nasi itsha sokuthi la sifaka khona imnikelo. Sengiyabona ngiyela ke bazalwane. Usengilo shumi lampondo. Nibe ngumnikelo lophelele phela. Niyabona ke bazalwane, nguloko lokwenziwa esitha kumuntu loyinikele. Ngobe uthi umuntu ayinikele athi hayi uyabona lenye le mina ngiyiswa abantu anasi nile bazalwane bathi basho kuba umfundisi phela othi mithi mina hayi uyamphazamisa lo muntu uyakholwa lo muntu lona hayi kuba umuntu uthi wena manje ngiyafuna lo muntu wakho sengibathe nami ngibhakala nangala amaza akaboni akangiboni nje lezi ngisidudla ngivana ngithi ke mina ke hayi wena lo muntu lona phela lo muntu ngumzalwane uyakholwa esoka malume soka mina ngiyawazi emakholwa akholwa kusuka la agcina ngala abakholwa. Okay, uqinisile uqabe mama azikhulume phela ngithi mina uqinisile yini noma uqamba emanga na. Uqinisile yini noma uqamba emanga andikake libone likholwa linigilisa iziga lisebandleni na. Unisho ngani pho ukuthi umathi lona kukholwa kwabanye amakholwa asuka kuyagcina la mase wehlana ikholwa hawu selihlala. Yabona handi yakwazi lo nikubonile lo lesenzo kabazalwane sa-Ananiya sifundisa lokho. Yabona Ananiya wathatha umnikelo wathi leplazi lelo ngumnikelo wathi masamnikisa lo mnikelo leplazi wathi ingcenye. Yabona wayigodla ingcenye kwamjabulisa uNkulunkulu lokho. Ngiloko abazalwane lokwenza ukuthi likhona libe ndimi imbili ngoba phela ngumnikelo uyaphila lo uthi ayinikele. Uyabona abe ngala uyabona izinto zelizwe uyawaphuluza abantu ngalapha likholwa ngalapha lo muntu munye umbili wathi wayinikela ingcenye lenye ingcenye abayinikelanga. Ngiyangifuna umnikelo nami ufanele lokho bekumfanekiso wami lokuthi bazalwane nikokucaphela uma athi ninikele imizimba yenu ngobe ucaphele ukuthi kuze ingcenye kuwe yesitha sakho na alizuphuma le liyoshona le
angakubambi ngezinto zabo ngoba edlila ikhikhini lapho. Uzawuhamba ubanje ngesesadleni waza ukuthi phela useduze futhi ngiyazi mina ngeke ulimali. Ubanjwe ngezinto zesitha ngoba sitha siyakuyeka siyazi ukuthi uyawuhamba uphuma lapha nje ujikela awuzubuye ungene nawe yabona. Uyahamba nje kukuyeke kuthi ngamasozi hayi ngiyahlala igolini ukuthi ukubamba ngoba uphethe izinto zakho. Emakholwa abazalwane ingcenye lenenye emakholwa niyabona. Masima senze research niyabona, senze research ngempilo yenkolo yabona. Mzalwane. Mzalwane ukuphi na? Bafuna abazalwane lesi banayo. Babafuna ukuphi mzalwane? Ngoba lenye ingcenye yakho siyayibona lenye. Kodwa ikhona ingcenye lezinto. Kodwa bani washo ntombazane wathi uyabona bazalwane. Kuthiwa lo Nahamani ebeka ngoba ebeka umolo masotsha lomkhulu ekhola masotsha nabo. Aqebile. Anabo konke Nahamani. Kodwa Nahamani kuthiwa nobe ebaqebile nobe kwakuyimuntu uhlambile empini wayenqoba kodwa kuthiwa but Nahamani wayecebile, Nahamani wayephumelela uma ayokulwa kodwa but uyahamba sithi asiyamazi nobhati wakhe uyakholwa yena but unezinto zami ulungile akakhona but siyabona lokho bazalwane. Ibuke umfundisi uthe makube ngilona lo ayihlole yena ayihlolwa kulomuntu. Ibhlungu into yokutshelwa kulomunye ukuthi awubali uzuvele nalehlazo lengaka ebaleni kutheni. Kodwa kuyihlola wena nje uyinike eqhubu uyibuke wena nje. Kodwa mina uma ngithi ngikholwa ngempela nje kodwa uma kuphenywa nje emakholo kuze into engatholakala la kimi njengesini. Kungasho omunye kodwa kusho wena nakuwe. Ngoba bazalwane lempilo yabhathi uyakholwa namane kodwa yakholwa umnikelo lophila selithi ke bazalwane ngoba kuthatha selithi ke lena nibe umnikelo longcwele nibe umnikelo longcwele nikelani lemizimba yenu ibe imnikelo longcwele. Kungaloko nje-ke bazalwane sinemiyalo lothi makube loyo naloyo encwadini yaseThesalonika makube loyo naloyo akwati kuphatha wakhe umtimba. Wathi ndithwa ngulomunye nizawuxabana. Makube loyo naloyo akwati kuphatha wakhe umtimba awuphathe ngebungcwele awuphathe ngenhlonipho umtimba. Leli lithempeli laNkulunkulu. Uma Jesu alenga esiphambanweni wayethenga wena ukuthengela nokuthi ube indlu yakho. Silithempeli laNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala lakithi ngamoya longcwele wakhe. Niyabona? Ngeke sikwazi kulwa izimpi. Kodwa lona lesanikwa yena sanikelwa lokuthi yena astrain nobe impi sihlangana nayiphi impi
sikwazi kulwa sinqobe ngobe uNkulunkulu ula kulomuntu ngamoya wakhe. Nibeke ngumnikelo makube loyo naloyo akwati uphatha wakhe umtimba awuphathe ngobungcwele awuphathe ngenhlonipho umtimba wakhe. Umzimba uyaphatha uphatha kahle umzimba. Utheneke uthi uyahlupha. Na uhlupha nje ngoba nomunye ngangatshela abanye labasha bathi mina labantu labasha laba impela ngiqinisile. 1 abafundi iBhayibheli. 2 abazili abathandaza. Wabambona umuntu lomusha umuntu lomusha uyababona boDanyela lapha eBhabhiloni. Banikezwa leli tafula la Nebukadnezar lebona. Lalinabo konke. LeBhayibheli ke lithi niboyigcwaya niboy-avoida izinto lezivusa nabona inyama. Wakhala lo munye lena enabo esiteki. Wakhala lijani ngakashaya. Lakhala ukhahlwa inyama yakhe. Ngoba inyama ungayinaka inyama lithi ninganakekeli inyama. Usho njalo Paul. Ningayinakekeli inyama ngoba unganakekeli inyama ngiyakutshela. Inyama iza kukufunisa nezinto lezingesizo, ikufunisa nezinto lezingafanele ukuthi uyivune inyama yakho. Kudla kuyingozi kudla nibokwazi ukuthi kudla kuyingozi. Utatamane maqanda nje ungakashadi nje iza kuhlupha inyama. Uma ukutatamisa maqanda nkosiyami ungcono lo mntana obethi sawulele ngiyala sona maqanda ngibona. Uthi X6 wamaqanda ngelanga linye. Ngawusheshe isome wena. Leja-ke lithi ke ngobe phela umuntu musha. Lokuba musha akusho ukuthi angisale sengenza nakho sekungifikele la inyameni khona. Uthi ke phela mawuvuka vuka